Nilipoanza nilijua nilikuwa na vita nyingi, walitaka nipige magoti chini, lakini sikupiga magoti, na nashukuru wale wote walioniombea. Mmoja yule ambaye alitolewa ofisini alikuwa amechochea hawa viongozi wa serikali. Huyu mtu alikuwa anaitwa Gachagua, alikuwa ameweka vitina kwa county commissioner hapa. Hawa askari wote walikuwa wananikimbiza kila mahali, lakini mimi nilisimama, na mimi ni yule yule tu. Ni vile wakati mwingine naona kwamba ugavana ni kitu kikubwa kidogo na kuesha makani, lakini sasa kuelekea mbele, kwa sababu nimeona mchezo, siwezi kubali. Afadhali nife nikiwa nimesimama, lakini siwezi kufa nikiwa nimepiga magoti chini. Vyombo vya madola, askari wetu, national government, tafadhali ninyi wakati tunafanya kazi, hata wale ambao ni wapinzani wape nafasi, kwa sababu kesho inawezekana upate kwamba jua limeanza kuwaka pande hii, vile litawaka jua la kisiasa.